Kuhithukio gwa kirurumo kieru mutitu-ini wa Donduri na kiria kirikitie kuheo ritwa ria intake fall ni kionereria kiega kia uthaka na atongoria bururi wa Kenya uri naguo gwakinya ni iguciririo cia agendi. Nikiwa kijana tulikuwa na youth group ambao tulikuwa tuna rehabilitate hapa, so it is a dream come true. Yokademu mwana hali ya kianda kau twetaga intake tene pio ne kware ka intake kari hali ya kianda tene turacoka turoka eno irathondekirwo ni na wasco na niwe rahingurire kiria giki tondu guku tene andu ngehotire kuingira ni tondu wa guoya. Kuringana na Wang'ombe noria ni murugamiriri munene wa maria maturigiceirie bururi-ini, ukengu wa kirurumo giki undumwe na uthaka wa mutitu wa Dunduri ni maciaro ma unyitaniri gatagati ka mwingi wa matura maya hamwe na ruhonge rwa uramati wa mititu Kenya Forest Service. Kirurumo giki kiri maita ta matatu, hari kimwe kiharia mbere na kingi kiha na kanga kiha before giki kingi kinene giikuruke. Riu koguo ni 3 falls in one place. Ngithie guku park ici cia Nakuru kana park iria mundu athia na ngari wonaga nyamu kana kona mai wi ngari-ini, no haha hena mazoezi ma mwiri to ni uguthie ta mita 800 no ti ndito. Icera ria muingi uyu kirurumo-ini giki rigitanyo kuguciriria agendi aingi makiria thiku ciukite. Wang'ombe akiuga mitaratara ya kuramata agendi aria maraingira kirurumo-ini giki ni rikitie kugathikwo. Kuri na mitaratara iria ikoragwo ho iria tukorwo nayo Kenya Forest Service, mugoka mukona forester na ni mukuhota kukenerera sceneries ta ici. Na niguo gutigirira kuri na ringiriro rimwe ria muingi uri uracera kirurumo-ini giki hamwe na kugacirithia ungania wa igoti, atongoria matiganite ni moritie kwirigirwo gwa kirurumo giki. Koguo no twende ku identify ni hahau nigetha mairige area yo ati mundu aingirira hena ringiriro ugathie nginya mai-ini no kauma ati ndugutira ukiurura mutitu ucio. Na tunajua itakuwa gazetted na itakuwa na tourist attraction na pia ilete revenue kwa kaunti yetu, na pia the local communities watapata ajira na pia kununuliwa vitu zao kwa sababu hao pia ni wakulima. No kuringana na Wang'ombe gutuo gwa kirurumo giki ta iguciririo ria ugendi ni undu ugukorwo gikihotithia kugitirwo ni watho wa ecosystem na ho kuongerera ati mari na maabitha mutitu wa kuigana akuramata kirurumo giki. Tondu tutingienda mundu oke handu hau oke ambirie gwika maundu maria matagireire, koguo twina security sawa. Ni kumana na mihang'o iria irigirirwo gukorwo igithie na mbere kirurumo-ini giki, mwingi wa itura riri o ndumwe na ene kambuni cia ugendi mari na mwihoko wa kwambatira kwa wonjoria mwena uyu. Ni tu faracitu no cigukiagira magiuka ni tugwikena. Ndi no ya covid twakena muno turehaga ageni kundu guku tugakwia kumonia mai ura mai marathie na mbere no ria Ngai yombite maundu mega muno thiini wa mututu wa Dunduri. Tuaci acio makiinoka ni mariguraga waru citu makagura mbembe na makagura nyeni tondu guku gutire kindu gutakuraga. Nyota ya mwingi wa itura riri kwamukira agendi makirio kionania bata wa Kenya kuhimbiria ugendi wa thiini wa bururi, undu uria ukoretwo riritana ria mutongoria wa bururi. That is appreciate our country first so that everybody else can see the beauty of it all and appreciate us. Na ria ngena magiuka ri ithu tukorwo tuonete wega wa bururi witu. Riu mwingi wa bururi handu wa rumo kiurio kuramata mititu na gwikirira uhandi wa miti iri njira ya guthii na mbere na kugacirithia ukengu wa bururi. Koguo o andu othe mariukaga taya moka no mundu tegukugitira miti no riuka ringi tuka na miti o mundu atigane handa muti wake. Kuhithukio na kuramato gwa kirurumo giki ni undu utanyitwo gukorwo kiguna mwingi wa matura maya makiria kumana na agendi thiini wa bururi ona nja wa bururi. Ngiribotera Kameme TV kuma wadi ya Bahati guku ni gicigo-bunge kia Bahati kaunti ya Nakuru. Ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.